E kuble ye pi warok ki pralok ki wasnyao suk wo up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao che pi wacha khang tala ka hospital we cha kem u doktor thok hadin we yap ka wi ka bru ka wapun khon hawa kamte hewan ini iwachia we kamon jia te ton up ye gani ka kubor hadu wakut khanang wa yo tip ye wasakhet te chwa wo sdang e chiki kubor ladam pwe mu de phi subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em tu khanang wa yo phteng cho cho phi yo yiki kubor wa thame te ton sdang e chiki kubor ha iwin ijia wasnyao phala iwa manle ijia wasnyao si iwa da jia haka win ki jila kari India hei wada em ka wi ka man be ka wapun khon da khlat ko ne ni nasla khanda prathai hadin walai tho da wai ko na ka wi ka hospital thok ka wada panlai da wi u doctor thok ha Gorakhpur Uttar Pradesh kam waman katte da kem ya uni u doctor thok we da khang tala le ya kani ka hospital thok yong o ini ijia da pa partha I hadin wa ujor ukurim kani ka wayap cheki pulit percha ya uni u doktor thok uwaman le kam u manager hakani ka hospital uwada tip pertui kam u Ranjit Nishat kat kam ka ujor da ong wa kaman be wapun khon ka wali house name irta ka wada tip pertui kam ka Sonawat Devi ka wana ka thain Jainpur Punjab da yap ko Hasatiam Hospital ka hospital wa em haka thain Gulriha Gorakhpur Uttar Pradesh haka sngi Tuesday nei liang ki wa chong chnong yong kani ka chnong da khana ki wa kani ka hospital to ko wa armala we em ko kam wa chi phau tali ki thau thia hei por wa pan man ye takit ki pulit de chem ki wa uni u doctor thok uni shat dangdu ka class 12 don hi dep u pure we kani ka hospital wa pan lai u da register u ya ka dei wa pan em kam da ka certificate yong u doctor u wa mju em u wan sumar bru menu le hakani ka hospital ha ka press conference u Senior Superintendent of Police Ugoraf da ong u ka Satyam Hospital da panlai ne pankre kam percha an ya ka da bones nem da u manager yong ka u Ranjit Nishat u wada cha kem wei u wada em hakti ki pulit kam waman katte wei da ong cho cho le wa unishat da pait da pha di da wai wei da sumar u ki bru dei wa panem kam ye pertuj u doktor u wam jo em u wan hakati ko hospital la kam wa kande ki ye men sin yong ki wathia kjut wei ki wa wan tho da wai na kani ka hospital we nei da wale khaler uni u manager kani ka hospital da do ye men sin wa corridor yong ki arngut we ki te to yong ka wi ka man be ka wapun khon we dei lang wa imen sin yong iti I khon wapun ko ki pulit de chem ki le wa man chwa unisha da dep wai u ya kani hi ka jo ka hospital la ar sin haki ar tali ki pertuj wa pher we de cha khang tala ko pan ar sin da ka chnat icha ikhia hadin wa chem ye le thok ko tangwa uni u doctor thok mem u kala u da wai biang uka kani ka hospital haka sen wali dei wa pan em kam da iwi won I pertuj tangwa hakani ka sen wali le da cha khang biang ko wei ki pulit da thok ki cha u chief medical officer wo le ye wa em kam wei wo pan chitom ye ki wa em kti dei wa khor ne wei da karpat ki le ye u chief medical officer wo pan tip ye ki pat ba he ye to wo ki register hospital diagnostic center pathology center wa ki wi dei langba ki media khanang wa yo timit ye ki hospital thok wa yo ye le u kem wei upan chitom ye ki te du kini don hi ki wa kwa open snyao che phi khu ble chi bon ye chem won I haki khu bor wa da wan